Ka Henyo Trap Youth Council mulai circle haka hendro tarik jeliu arajar arpuar. Po ka jinyalam upersdan badan boklang karengdo kalalej banya kendu yo executive engineer ka PWD route ba si kharmudai. Banya keren halor ka jing sateng ka jing trei ka surok Saint Teresa route ka bajangai kumbalai kilometer ia na lailat maulai umshing mokanro syadu syamolai moro. Habai keren markinong tok kubor ubadan boklang ulaong baka jingsuki basa teng kana kam kabaka tanat PWD lembaga CRF scheme bala sanction nadu usnem arja ka khandai arja arpo kumba kar arklur siteng kadai nakadaw ka jingsuki ki kontraktor ulai thu baki kontraktor ke bapentre ketika surok kilong kakong banalari badu baru kidhar hakabaya ka 100 meter lapentre da kakong banalari bade ka 6.1 kilometer lapentre da ubadhar. Kaseng syoban le ikandu yo executive engineer kala le jengo dalade batlap baknai persen kakong banalari kaladep trei katbau badhar pat udang trei tang kumba 10%. Kaseng kakentu yo ii buun hukum ye kitiki kontraktor bakin penstep no egene kajing trei namar lada ketika surok kabha kajing dan kali haka surok long round road mulai kan penduna. Susu kaseng hakane kasngi kalai keren ru ye kajing sni rathai jung kasurok long round road mulai petropom syamolai FCI abalakta iki babun kinolek nowan. Yur kajur kakti baladai niat kapor ba rang ka beneng ro kajur kumpum digini galak tam dei tang ye kali kawan jong kinong lik bu school lani le show school lani kinong lik lang re kham tam ik gi yem kisem ka atika silenter jelas moyong ka mo ko umsing bat umsing jukung de nang le jong ik ko kan hon mo ong ba ni tham sung khyang abde ba kenika jing long jingman jong jing theng kali hasurok kenika surok long round road le latip lupa hakipor hashtag knai baje kibobon ki khna tik teng ki point slam school nomor ba kala dehang berat kali kajing kala dehang berat kajing sakut kali tik ke ikaba ni wan mani keren menta kelong baladaka jing putrei ketika surok ka slam kumne kabomot ka blong kham tam hini por exam ki khna mta bod ke koni half yearly exam kana wara jige shibun ki tingi wan ni kranta bad u chief engineer bad u executive engineer bad ni suthu ba kani ka kam ba pentrei taki angot ki kontraktor wde e kontraktor kong banari badi wde ba roki da de habang ni persang ban ikren bapan budin nomor gini kam ngila ya kendo ro par kedar basno jongka umsum konro yesu thu ba gini jing trai kadon kajing le stik ro jing kontaktor hot ni nomor bandan nang len jong office assistant engineer kila ile ban complete iki kam abri ban ya penbai ya ka jing ai jaka iputa jong ki nong song tai tingi sukmen wat nang len jong ki kan hon lagi tempat ke sukmen di kajing long balatu aja begitu try jaka silam ter tu surak bakin ai jaka minama banlan hajing kan idon ni wei kong baspo just ke abat total ila syai le free of cost de ke ikaba sa pada mendang kalong ba kini ki kontraktor hak jaka bakin train wood ya kekan kila pensateng tikal lada ki pensateng maki kajing do jing mandai yaki dagi jindu betul kalong yang ni upat ba bobon bala dikumong ong lada kibalet chakulo lani wat kitiki kali ban polo niki banet po nong men song mau pat jaka bagi penekam tu surat ki penekam baik ini long round